CAF Confederation Cup umbuzo uthi-ke ukulungele na ukugijima osukwini namhlanje yena-ke umfakaxolo bazomfaka lapha-ke emdlalweni ozothi-ke ube nzima ngendlela-ke eyisimanga wase-ke ezoconsider 3 goals against i-Uganda kuye lapha-ke iChina unozinti-ke lombukeli okukuthi-ke ama-games alandelanayo ugcine-ke ukwadlala kuyiChina sibheke lapha-ke pelepele babele basendiya pelepele babele basendiya adion hoto ayiveza kamnandi mahopa sala phansi uthini nompempe okuthi abe yi-free kick uthini nompempe abe yi-free kick Khunyane futhi uye lapha-ke uKhunyane ingathi-ke uphethe-ke u4 pound wesando uKhunyane udila nje nomahopa kabi ngo4 pound nje wesando yilo edile nje nomahopa kabi yena qala phasi lapha ukuthi bakhoputsane ayiphetha kamnandi funa lapha-ke my friend Norkovic my friend TLP yakhanga emuva yakhanga phambili iyamqeda my friend ihamba naye ezwa yena-ke uSamir Norkovic dlala kabi sihle Mduli uzobeka-ke i-free kick unompempe uzobeka ifbaution hoto liyadliwa leliyabhola uye lapha-ke umfolozi ayizobuyela lapha-ke my friend ebona lapha-ke uputsane iyasebenza lapha-ke emuva i-TLP iyasebenza lapha emuva i-TLP ekhangayini kuye lapha-ke Khalinga Khonga Mkhongi Christian Sayile ayidlulisa kamnandi Norkovic my friend phakathi ebhokisini sebenza lapha-ke emuva umgqilazi esihle Nduli amphusha evidence amahopa ibitso futhi Nduli uyadayisa lapha-ke uNduli sibheka lapha-ke Putsane wayisusu zoyimela ayiphetha kamnandi lapha-ke Norkovic sebenza lapha-ke emuva TLP Mpokazi shoba-ke esela kuso lapha-ke Siwelele ayijubane lakhe-ke uDion Hoto phakathi ebhokisini asibhekana nethuba uzoba i-goal kick yesiwelele akubheka Shelele ngakoshulu enkani akagijima uDion Hoto ubuye ngokuzolala elihle ithuba kade sebelitholile abangakhuluma-ke u-Evidence Mahopa benaye lapha-ke u-Apolisa nangu u-Apolisa uthi-ke Mahopa ngime kahle uthi Mahopa khuluma phela angikuzwanga mina sinda ngokulambisa isiwelele awukwakhala u-H iyavimba lapha-ke emuva Orlando Pirates sibheke lapha-ke ibhola layo ilaso isiwelele Mahamana Norkovic sebenza lapha-ke emuva i-TLP ilo imukhe njalo Samir Norkovic iyona-ke i-TLP Moto pelepele babela basendiya ufuna lapha-ke umgqilazi esihle Nduli liyadliwa ibhola lakhe umgqilazi haphe Muralo ayijubane manje kuye lapha-ke uMkhongi Sayile Mkhongi qeda nge-TLP Mkhongi oyindoda chain 50 minutes esesikuwona Apolisa ebefuna lapha-ke Evidence Mahopa wagcina-ke ngamtholanga my friend Norkovic ikhe lapha-ke ibhola likaBhaliti phakathi ebhokisini asibhekana nethuba yasebenza lapha-ke emuva i-TLP iyamsusa i-TLP elifake kahle eBhaliti akubheka Shelele ngakoshulu enkani ukhala ngelanga-ke uthabisa libitso iyafika sevala amehlo i-TLP enhle i-cross kaBhaliti emuva kosuku lapha-ke Siwelele asibheka lapha-ke ibhola leSiwelele kuya lapha-ke umfolozi ayiphakamisa lapha-ke umfolozi ufuna lapha-ke Samir Norkovic ilo imukhe njalo nje i-TLP qala phasi lapha-ke uMariko sibheka lapha-ke right Omar ayifletha Mfukeng naye-ke useshintsha amakhokho Hopa iSiwelele-ke naso-ke sishintshile sikhiphe lapha-ke Samkelo Zwane bafaka lapha-ke Vincent Mpule bakhipha lapha-ke Samir Norkovic bafaka lapha-ke 90 kuyobe sekugezelwene-ke ngempela sekucacile ukuthi-ke ngabe ubani owufunayo-ke umdlalo Chibuyike Ohizu eqeda ngena nje uwina lapha-ke i-free kick Chibuyike Ohizu ngakhohlwa kamukeli star 120 star
double 60 vimba sibheka lapha ke ibhola kaMuremi ungena phakathi eboxini bamvimba naye ke uTsepang Muremi sebenza lapha ke muva yena ke umfolozi Christian Saile Kongamkongi ikhona misilele phansi TLP lihlakalula nje uXulu uyedwa uPutsane ayishubaleke manje kudasikala lapha ke uPutsane wayisusu zoyimela ayiphezana nifuna lapha komkhongi Lambona Kir Putsane futhi funa lapha ke umashonisa Vincent Pule idlaliswe kabi Christian Saile free kick yeswelele udlaliswe kabi Christian Saile uzoshona ephaketheni uNompempe uzoshona iyabhalwa iTLP isike yakhano misilele phansi idlalisa kabi uChristian Saile ebese phambane nayo aliphakamisa uVincent Pule phakathi eboxini asibhekana lithuba leswelele iyavimba iTLP ekhange move ikhanga phambili yasimsusa nje kalula liyabisiyema Lambona Kir kuyabhile yakir Lambona Kir siyema ebefuna lapha ke nemtajela nasedliwa leli yabhola sibheka lapha ke ijubane lakhe ke Ohizu bhekene neTLP Ohizu wenze njani Ohizu phakathi eboxini Ohizu oyino nalo ke iqembu leSuperSport United amatsatsa Pitori Maliba ke iswelele ungakhohlwa ke mbukela isikhathi ke sezovala ekutheni ke uvotela lapha ke man of the match yakho Chinza vela lapha ke Mariko ebithiki bipaska nokusho i-merry-go round emuva lapha ke TLP lidla nje kalula leli bhola mbekezela Mbokazi Nimtajela Ohizo battling here with Mbokazi. He's got another throw in. They've made some good ground down this near touchline. Mbokazi's another one of those 8 Pirates players. Mosha Sopatala Mbule wenza njalo Mbule khona bakhala penalty abantwana Pirates uthula Peppa Chesa kadala esandleni nathi TLP iyayikhela ke manje ifuna ukushaya TLP Mbokazi engaphakathi kwebhokisi wathumela uTLP uthi kade ngikha ngemuva kulokhu ngikha ngaphambili yakha kwakheka iTLP bayakuthanda ke lokho abalandeli beOrlando Pirates azikamakepro wakhe phumhlaba baphola ubhekisa phezulu athi fasa phakani yafasa ndoda emnyama wona weAfrika wena kanye siphila abanye basayibheka phezulu esiphakaphakeni ikha ngemuva ikhe ngaphambili ikha ngemuva ikhe ngaphambili ikha ngemuva ikhe ngaphambili yakhe emnyama 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 TLP Mbokazi uyiwinele yena leli yabhola bamphelezela uMbokazi bamphathela ikhwama ubungazi ufunga ukuthi uyahluhluka ekhaya kubo bawumfaka eteksini yakha asebemvimba nje lapha ke uSibilibili iyavimba iTLP emuva phola likaMuremi amhlalise kabi Masindi bamsusa lapha kabayo kweOrlando Pirates ishakamnandi lapha ke umqeqeshi uthi ke ngalidlala ke ibhola madoda uthi umqeqeshi ngalidlala ibhola walibeka nje ibhola leswelele uyaliphakamisa uXulu bathumela kwaSani ke manje abaso lapha ke iswelele phambili
bazama ke ngempela ukuthi ke bayofika lapha ke 18 zayo lapha ke Orlando Pirates. Baliti amvimba Jakalula, Baliti engaphakele inkundla Kekhobe isizongenela ke nabantu endlini ke manje ibasebenze kabi. Umfonelo landelayo wayo ke lapha ke iKhalinga knockout emnyam nathi igoli likaMpokazi ulidle yena uMpokazi, bamphelezela uMpokazi, bamphathela ikhwama. Ubungazi ufunga ukuthi ke uye eTexini yegoli waselibeka lapha uzwe ngengane zesikole unozinti. Uthi uMpokazi uyayiva ke ngoku, uthi uMpokazi uyayiva ke ngoku uba injani iKhalinga. TLP Mpokazi shela lapha ke mukela igoli ke elihle okuyilona goli ke ngempela elihlukanisa ke inhloko nesixhanti kulo mdlalo ke wanamhlanje. Umdlali ke ovelele oyi-man of the match namhlanje ovotelwe uwe njengomlandeli usekhona.